Pemirsa kewentenan sangang ngatus roras diri personel keamanan ketedunang selami pemargin ayahan posko angkutan lebaran warsa kalih tali selai ring bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. General Manager Bandara Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Sahab Mausang, panincapan keamanan inucap wantah mata tujuan untuk nampenin trafik penumpang tur penerbangan. Ring sajoning masti kayang pemarkin ayahan posko angkutan lebaran warsani mangkin mejanten Bandara Gusti Ngurah Rai sampun meparuman sareng Airport Security Committee ASC miwah samian stakeholder bandara. ASC meeting puniki wantah ngukuhang prakanti ring sajoning nincapang penjaminan keamanan selami periode angkutan lebaran sani kerencanayang pacang nedunang 900 rolas personel keamanan sani rauh saking petugas security bandara bantuan kendali operasi BKO saking TNI Angkatan Udara Polres Bandara miwah pecalang Desa Adat Tuban. Posko angkutan warsani mangkin memargi selami kalih likur rahina daweg tanggal 21 Maret kantos 11 April selami 4 likur dau. Tios masti kayang baga keamanan nyane Ahmad Syaugi Taler nyelehin indik keutamaan ring sajorning nabdabin ayahan melarapan antuk masti kayang fasilitas infrastruktur sumber daya alur kerja kantos alur komunikasi lintas instansi sane ngicenin ayahan ring bandara terus sampun syayage nyangger liburan. Inggian ring baga keamanan inucap wantah masti kayang slot miwah kalah operasional bandara, pengaturan ulang pelaksanaan pekerjaan sani mawasana majang operasional bandara, ritat kala puncak liburan, saha ngerencanayang taktikal pengendalian kepadatan kendaraan saking miwah nuju bandara. Ahmad Syaugi Mausang anutin proyeksinya nih selami kali likur rahina inucap pacang ketampenin panincapan penumpang kantos siki, 5 juta penumpang utawi 4,5% saha 5,6% ring panincapan pergerakan pesawat. Rauh mangkin kauningin ring bandara sampun rima sama siki pengajuan penerbangan tambahan sani rauh saking Lion Air, Super Airjet, Wing Air, Garuda Indonesia, Nam Air, Trans Nusa saha Pelita Air untuk tujuan Surabaya, Jakarta, Makassar, Semarang, Lombok, Timika, Pontianak, Sorong, miwah Yogyakarta. Lianan punika warsane mangkin ring tengahing pemarkin arus lebaran bandara pacang matutup 4 likur dau ngawit galah 6 semeng ring tanggal 9 likur Maret kantos galah 6 semeng ring tanggal 3 Maret ring sajoning pemarkin rahina suci nyepi. KMB Bali Pos.